Arsa mi Charlie Edge. Gyda Roberto di mynd i cefn i Jenkins, a ddim yn cam sefyll. Codi Roberto! A Pennock yn cael gafal ni ar yr ail gynnig. Cyfle gora i'r tîm cartra hyd yma. Edge yn ffigur fyny nghanol y cae. Basi mewn i Jamie Reid. Chwilio am Codi Roberto, mae tu cefn i Jenkins. Mae Jenkins di llithro yn y cyfle i Roberto! A mae di roi derwydd o'n cefn ar y blaen. Oedd o'n gyrfach na Jenkins. Chwechad gol o'r tymor i'r ymosodwr. A Halmar nhw wedi dod yn ebyn Aberystwyth. Mlaen tuag at Williams. Mae Mike Jones di gollwng i! Dim trosedd ar y golwr. O fewn hanner munud, mae Aberystwyth wedi dod yn gyfartal. A dylio'r golwr Mike Jones ni tipyn gwell. Degfad gol o'r tymor i Williams. Williams yn adennill y meddiant. Cisse mewn rownd y golwr, cael ei faglu. Mae Gicors Motin. A be ydy'r penderfyniad? Gan y dyfarnwr. Melyn di'r lliw. Y cerdyn i y golwr Mike Jones. Mae rheolwr derwydd o'n cefn wan yn cael cerdyn melyn. Aberystwyth ar y blaen. Nadi! O'r ail gyfle i Jones! I roi Aberystwyth ar y blaen. Oedd arbeidiau da gan y golwr. Ond y bel yn disgyn yn garedig i Matthew Jones rwy'n ei drydydd gol o'r tymor. Edge argi Crydd. Mae'n ei dda tuag at y cwrs chwech. Mae'n cael ei ffenni allan. Gan Faz. Mwni. Groesiad nôl i mewn tuag at Jamie Reid yn ôl beriad. A mae Codi Roberto! Wedyn yna derwydd o'n cefn yn gyfartal. A gyda 20 munud o'r 90 yn weddill. To derwydd o'n cefn di mewn i'r sgôr. 9 munud o'r 90 yn weddill. Edge. Argi Crydd tuag at Nathan Peat arbeniad arbediad o didog gan Alex Pennock yn isel i'w dde. Ansawdd gan Edge yn wych arbeniad gan Peat yn un bwerus. Fraich na'n gadarn gan y golwr Pennock. Munud tuag at Williams. Beniad ymlaen tuag at Cisse. Cyffyrddiad da i Roland yn y cwrt Cosby. Heibio i Peat. Mathyn yn ôl i Cisse! Oedd yn plygu nôl. A dyna sy'n ddigwydd pan da chi'n plygu nôl. O bel yn cael ei tharanu yn uchel dros y trawst. Stuart, do you think it's a point gain tonight or 2 points dropped? No, that's a great question, isn't it? But it's definitely a point gained, isn't it? But we'd like to have took 3 points, you know, for sure. When you're at home and in the position we're in, we need to win games. So the boys disappointed we haven't won the game, but also I think there was, you know, we worked hard all week in the training pitch and we've seen some positives from the today. Adlewyrchiad yn 90 munud fod pwynt yr un yn bwynt teg. Yndi, dwi'n meddwl, o'na gyfleon i'r ddau dîm, dweud y gwir. Ac hefyd, dau dîm, mistakes gwael, basically, i reid y gols i ffwrdd. Fel, oedd hi'n gêm reit gyrfforol, i dweud y gwir. Cyfleon fel i disi. Blaen y diwedd, yeah, point. Another brace for yourself. You like scoring against Aberystwyth at 4 against them this season? Yeah, no, I mean, happy about that, but obviously I thought we could have got 3 points today. The team played well. We worked hard all week, and it's showing on the pitch. We got to pick up those points. And now moving on to next week and a big game against Cardiff Met. Yeah, big game, but we're going to do our best again. You know, we'll go there and try and win. It's important that we push on and we'll go there and try and win the game, and what will be. But as I said, the training's really good. The lads really enjoyed it. I've really enjoyed coming in and working with a lot of young players that need guidance and help, and if I can do that over the next 6 or 7 weeks and guide them and make them better players, well, I'll try my best to do that. But no, I really enjoy coaching these players. I really enjoy working with them. The good lads. Yeah, da chi'n edrych i fyny, ta edrych dros y sgwydda? O, da ni'n bod tro, fel dwi wedi bod o dweud, da ni'n edrych i fyny yn y diwedd. Mae'n digon hawdd i edrych i'w be sy'n digwydd o dan, ble mae'r pwyntiau ar y bwrdd. Mae'n fyny ni, os da ni'n cael 3 pwynt digwydd ar nesaf, fydd yna'n pwyntiau mowr i ni.